Tapeneco en por ahí temi, tanguera, séptimo grado peguaya, jareyese, ñanere enviapo, coaco árabe ñanere enviapo, ñanemo espija va epiaju, va epora, ñandeña hijina towe 60-64 pb. Catu purina la capacidad. Hoy puruje copeteñi en güera oiva. Hoy yo ejeguija moco y ve, hoy puru vaina tinupi. Armonización nasal. Indicadores. Hoy puru vaina ñe etigua. Homogenda ponañe en güera o jaije copeteñe homo ñe jata. Coanga tu amo ñe eta pm mo epu. Va epiaju, va epona. Aime paraguaype, pijare. Va urucuera o cañe ubate arai apitepe. Tapere ajecha ubira mata o mimbipava o mombe uñan de niño ara. Hianguima jajina. Aguayu shemba uruwi aguatap. Hanua Plaza de la Democracia Yerere. Jeta itemba epona ajecha. Xerenondebe moko imitarusu pura heipope ha ohendumba eisha pa omoikumbu hikuai roja iju love o huelco pura hei upeba castellano te amo ha eshupecuera aguapu llave apitu uhanua jaimete xereitu uwupe mbohapu mitarusu yuku ape oñaniva o hubo hikuai. Tuisha añemondei. Añacarapu'a. Jaja sype añemopu aguapu jeu. Uperoite xeresahoha ahecha mba'éichapa omotimboha opitajoa hína hikuái peteĩ atýpe mitãkuña ha mitarusu kyrỹi porãita. Pya'émante henyhẽ cheñe'ãme anichéne petyvai hendy ha otimbo mba'e porã. Upéva chemandu'a chera'y ha cherajýre mba'épa oiméne oha'ãrõ ichupekuéra avei. Opa rupi ahecha ha ñahendu opa mba'e oikóva mitãnguéra rehe ha opa mba'e ojapóva mitãnguéra avei. Ñamba'apo Yoyaro mante ñande paraguaykuéra ikatuva'erã mitãnguéra reko okakuaa mba'epyahũ ha mba'eporã apytépe. Bien. Mba'épa jajapóta ko'ág̃a jahekáta ñe'ẽryrýpe ñe'ẽnguéra. Ha jaikuaapa rire jaipurúta ñe'ẽjoajúpe. Vamos a hacer oraciones. Upéi ñamoĩta partículas cuera ko'ãva ñe'ẽme. Ko'ápe jarekopaite hinanguéra, kuéra, pe, me, ningo, niko, mba, pa, mo, mbo. Ñane a partícula ñamoĩta a ñe'ẽme ñarekóva ñane aranduka'ípe. Upéi ñande ñambohováita porandukuéra. Ha upéi bueno, heta textogui oikóva hecho. Temimo a opinión. Mba'ére oiko causa. Mba'ére oiko efecto. Mba'eporã valores y antivalores que es mba'evai. Upéi jajapopa rire kóva ñamoñe'ẽ jeýta ñanembo'epy ñe'ẽtigua ohecháva ha ñag̃uenohéta del texto palabras con acento nasal. Jajapopa rire upéva ñamohendáta papapy rupive secuencia de ideas. Upéi ñambohasáta pluralpe a ñe'ẽnguéra. Mitã mba'éicha ja'e mitã en plural mitãnguéra. Upéi jajapóta peteĩ haipyvo. Vamos a hacer un párrafo utilizando estas palabras. Ambue towe 64 jareko polisemia. Mba'épa he'ise polisemia. Polisemia ha'e ñe'ẽ oguerekóva mokõi térã hetave ñe'ẽ. Son palabras que tienen varias significaciones.